Okay ni Olivier Fernández twagarutse n'amakuru yacu transfer ku buryo burambuye tubakomeza kubashishikariza kwirinda icyorezo cya coronavirus kabisa gikomeze rwose kwibasira abatari bakeya twibutsa kwambara neza agapfukamunwa gukorera amazi n'isabune cyangwa se umuti wabugenewe hand sanitizer wibuka gushyiramo metero hagati yawe na mugenzi wawe ntabaringe wandura cyangwa ngo nanduza abandi kwirinda biruta kwivuza. Reka amakuru yacu tuyatangirire muri Golden Boy Awards ni igihembo gihabwa umukinnyi w'umwana ukiri mutoya kabisa. Reka duhere mu mwaka wa 2011 turabagiye batwara iki gihembo. Mu mwaka wa 2011 cyatwawe na Mario Gomez, 2012 gitwarwa na Isco umunya Espagne ukinira Real Madrid, mu mwaka wa 2013 gitwarwa na Pogba mu Faransa ukinira ikipe ya Manchester United, mu mwaka wa 2014 gitwarwa na Raheem Sterling umwongereza ukinira Manchester City, mu mwaka wa 2015 gitwarwa na Anthony Martial mu Faransa wa Man United kabisa, 2016 gitwarwa n'umunya Portugal Renato Sanchez kabisa, mu mwaka wa 2017 gitwarwa na Kylian Mbappé, 2018 gitwarwa na Martis Delight uyu muhorandi kabisa, 2019 cyegukonwa na Joe Felix, 2021 gitwawe na Erling Braut Haaland, 2011 kabisa ho cyaje kuba cyegukanwa na Erling Braut Haaland kabisa akaba yaje kuba yegukana igihembo cya Golden Boy Awards nk'umukinnyi w'umwaka mwiza kabisa ukiri mutoya. Amakuru yacu katuyakomereze mu gihugu cya Portugal. Aba n'abakinnyi babiri rwose mu bagabo n'abagore bamaze gutsindira ikipe y'igihugu ibitego byinshi ku isi. Ku mwanya wa mbere mu bagabo turasanga ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveira amaze gutsinda ibitego 109 abitsindira ikipe y'igihugu ya Portugal. Uyu mugore bamwita Christian Sensa amaze gutsindira ikipe y'igihugu ya Portugal ibitego 186. Ubusanga Portugal iri hejuru cyane. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu ikipe ya Arsenal home kit. Uyu mwenda Arsenal izambara muri sezo ya 21-22 mwenda izajya yambara mu rugo yasuwe kabisa. Uyu mwenda Arsenal yaherukaga kuwambara mu mwaka wa 1998 bakaba bagiye kongera kuwambara muri sezo ya 2021-22 kabisa. Home kit ya Arsenal ni umwenda baherukaga kwambara mu mwaka wa 1998 na 1999 muri iyo sezo kabisa. Ikintu kiziyongeramo muri uyu mwenda kabisa ni Visit Rwanda ibiri ku kaboko rwose, aho baba bambaye umwenda bameze neza cyane. Mwe mu myambaro myiza cyane kabisa Arsenal izaba yambaye neza cyane, igisigaye ni intsinzi. Amakuru yacu katuyakomereze muri The Most Goal Scored. Aba n'abakinnyi bagikina umupira w'amaguru ku isi bamaze kwinjiza ibitego byinshi kabisa, bamaze gutsinda ibitego byinshi ku isi bagikina umupira w'amaguru. Ku mwanya wa mbere turasanga Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro umunya Portugal amaze gutsinda ibitego 783. Ku mwanya wa kabiri turasanga umunya Argentina Lionel Andres Messi amaze gutsinda ibitego 748. Ku mwanya wa gatatu turasanga umunya Sweden Zlatan Ibrahimovic amaze gutsinda ibitego 546. Ku mwanya wa kane turasanga umunya Pologne Robert Lewandowski amaze gutsinda ibitego 528. Ku mwanya wa gatanu turasanga umunya Uruguay Luis Suarez amaze gutsinda ibitego 487 rwose umusore ukinira ikipe ya Atletico Madrid. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Sergio Kun Aguero amaze kwerekeza muri Fcbarcelona amaze gutsinda ibitego 419. Ku mwanya wa karindwi turasanga uyu musore ukinira Manchester United Edson Cavani El Matador kabisa amaze kwinjiza ibitego 411. Ku mwanya wa munani turasanga Samuel Eto'o amaze gutsinda yatsinze ibitego rwose kabisa 410. Ku mwanya wa 9 turasanga Henry amaze gutsinda ibitego 408. Ku mwanya wa 10 turasanga David Villa amaze gutsinda ibitego 386 kabisa, uyu munya Espagne. Amakuru yacu katuyakomereze mu gihugu cy'Ubutaliyani kabisa.
aho Romelu Lukaku yaje kuba yitwara neza iyi sezo rwose n'umwe mu bakinnyi bakina mu gihugu cy'Ubudage Erling Braut Haaland. Icyegeranyo cyakozwe na Olivier Fernández Sport News turakwereka yuko Erling Braut Haaland sezo ya 2021 yakinnye imikino 41 atsinda ibitego 41 atanga assist 12. Romelu Lukaku amenama bolingoli kabisa yakinnye imikino 44 atsinda ibitego 30 atanga assist 10. bivuze ko Erling Braut Haaland yagize uruhare mu bitego 53, Lukaku akagira ibitego uruhare rw'ibitego 40 mu mikino 44 kabisa. Ubusanga Erling Braut Haaland ameze neza cyane. Amakuru yacu kati yakomereze ku mugabane w'Uburayi kabisa. Ahangaha barakwereka amashampiyona yo ku mugabane w'Uburayi uburyo akurikiranwa kabisa, uburyo ahenze uramutse ushatse kugura irushanwa ryose. Ku mwanya wa mbere turasanga English Premier League. Ushaka kuyigura wayigura biliyari 8 na miliyoni 670 kabisa z'amapaundi. Ushaka kugura La Liga iri ku mwanya wa kabiri wayigura biliyoni 4 na miliyoni 960 kabisa. Ushaka kugura Serie A iri ku mwanya wa gatatu wayigura biliyoni 4 na miliyoni 920 kabisa. Ushaka kugura Bundesliga shampiyona y'Abadage iri ku mwanya wa kane wayigura biliyoni 4 kabisa na miliyoni 37. Ushaka kugura Ligue 1 shampiyona y'igihugu y'Abafaransa wayigura biliyoni 3 na miliyoni 600 kabisa z'amapaundi. Ni nayo iri ku mwanya wa nyuma wa kane kabisa. Amakuru yacu kati yakomereze ku mugabo witwa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveira. Urugendo rwe rwose guhera akiri umwana, Cristiano Ronaldo akina muri Sporting mu mwaka wa 2002 kugeza 2004 yakiniye imikino 31 atsinda ibitego 5 atanga assist 6. Yagiye muri Manchester United 2004 avamo 2009 yakinnye imikino 292 atsinda ibitego 118 atanga assist 600 atanga assist 69 kabisa muri Man United. Mu mwaka wa 2009 yagiye muri Real Madrid ayivamo 2018 yakiniye Real Madrid imikino 438 ayitsindira ibitego 450 atanga assist 132 kabisa. Yagiye muri Juventus 2018 kugeza 2021 rwose aracyahirimo, amaze kuyikinira imikino 133 amaze kuyitsindira ibitego 101 assist 22. Umwe mu bagabo usanga bayoboye cyane. Ahangaha reka dukomereze mu gihugu cya Amerika. Barakwereka abakinnyi babiri bamaze gutsindira ikipe y'igihugu ibitego byinshi mu gihugu cya Amerika kabisa, ku mugabane wa Amerika rwose. Ku mwanya wa mbere turasanga Lionel Andres Messi amaze gutsindira ikipe y'igihugu ya Argentine ibitego 76 assist 53. Umwanya wa kabiri hari Neymar Jr amaze gutsinda ibitego 68 abitsindira ikipe y'igihugu ya Brazil, amaze gutanga assist 48 kabisa Neymar Jr dos Santos. Nyuma yuko bikomeje gukara rwose ubu twageze muri transferi, Manchester United yasize deadline hasi kabisa ku ikipe yifuza Pogba. Ibintu Paris Saint-Germain yivugishaga ngo miliyoni 60, Manchester United yavuze ati ikipe idafite miliyoni 85 ntago izakura Pogba muri ikipe kabisa.
ko ubona ko bikomeje kugorana cyane rwose. Pogba yifuza kuva mu ikipe ya Manchester United, ariko ngiye inama rwose nagira Man United ni kurekura Pogba. Mu gihe umukinnyi yifuza kugenda uba ugomba kumurekura akagenda kabisa. Muri Real Madrid Ramos yifuje kugenda, baramureka aragenda. Varane nawe arashaka kugenda, nawe ni ukumureka akagenda kabisa. Inama nagira United ni ukureka Pogba nawe akigendera mu gihe adashaka kwikina iyi sezo. Fcbarcelona sezitaha nyuma yuko itanze Suarez mu ikipe ya Atletico Madrid igatwara igikombe cya shampiyona. Aba bagabo rwose bayobora ikipe ya Fcbarcelona ndakeka batazongera gukora iyo ereri, nyuma yuko bari bavuze ko batanga Antoine Griezmann mu ikipe ya Atletico bakabaha Saúl Ñíguez, bahise babivamo rwose berekeje mu ikipe ya Juventus Dortmund, barabasaba ko babaha Antoine Griezmann bakabaha Paulo Dybala kabisa. Ibya Saúl Ñíguez baje kuba babivamo cyane rwose, ubu barashaka Paulo Dybala. Ikipe ya Fcbarcelona yanyarukiye mu ikipe ya Lille irababwira ati turashaka umusore witwa Renato Sanchez mu myaka 23. Ikipe ya Lille yabwiye Fcbarcelona ati mudafite miliyoni 30 ntago mwakura Renato Sanchez hano rwose mu ikipe ya Lille kabisa. Lille irababwira ati mwamugura miliyoni 30 natwe tugahita tujya kwishakira undi musimbura we, mu gihe Fcbarcelona yo yifuza ko bamubatiza kabisa. Lille ibyo ntibikozwa cyane. Reka makuru yacu tuyasoreze muri English Premier League. Aba nabakinnyi babiri bamaze kugira statistique nziza muri English Premier League guhera mu mwaka wa 2017. Sezo ya 2017-2018 bamwita Mohamed Salah, yakinnye imikino 59, atsinda ibitego 51, atanga assist 18. Ku mwanya wa kabiri turasanga Eden Hazard. Sezo ya 2018-2019 yakiniye Chelsea the Blues imikino 36, ayitsindira ibitego 28, atanga assist 25. Eden Hazard kabisa ni nibyo aheruka kabisa kuvagira mu ikipe ya Real Madrid, yarafirinze bikabije kabisa, imvune za hato na hato zikomeje kumugora cyane. Kumbwira ni ciao wakoze gukurikirana aya makuru, nakagaruka mu kanya kabisa, aho mwagiye mudusaba umunota w'ubwenge mu makuru y'imikino, mukaya turaje tubagizo icyegeranyo kuri Karim Mustafa Benzema. Ntucikwe, see you, click subscribe kabisa, ubundi dukomeze kugenda neza, ukora share kabisa n'abatabasha kubona ibikorwa ibone neza cyane. See you. Okay, ni